Sinamok ni Burutay. Jadi tumpe songonon nabuhi terpasakta miakang bidoli muna songo sinamok ni Burutta di Tikiot las maroha muna ahaduli nabi siregar songon yang bejar nahor asa dohonom ma songon nidok na tua-tua titin natin opa ay gulang besopuna songonipe nabuhi terpatupahami songo sinamok ni Burutta di bangsat Tikiot amat tadi batama namanggohi pasuka-suka. Gabi tanahor mati kita salhuna at orang sobanusi atau munay tulang matatay majawab mulaw naman katayon siregar do ang karim mulaw tulak tulam wala naman katahon daw di bagat sa Tikiot manang di dia be di setiap saat di setiap waktu di Tikiot be do di ingana no totok ng tulak jihatan siregar udah tulang dari gawe masalah horas itu kita salahuna di bahasa Tikiot itu diarin ini ganon nama kamaran kemaju tu di bahasa Tikiot ala perenamin magabi kamu tu berunai ma bisa ada baru mahita tujuan narion toma prasidoli di bahasa Tikiot mga kasahat kamu sinamok ni Burutta tadal mamu tutuat teman ni raza pinaparin lagi so inamalo si boto mundo hamu dinar mantalo sinamok ni Burutta hamu takas jala jagar do hami ni kami jalaninga penglas pero kami prasidoli tong di bahasa Tikiot pere prasidoli ala nang sisa na buong hita atau kalau dapat kaulah di perboroto kalau kamu di dolo kalau kami di puri kamu mati dolo semua lima kita tujuan dari orang prasidoli semua lima nang berenami nang dorunami lima itu bere dohoto kalau lima dia baru mau nak kami ada orang mensor testamon tapi kuroh ginawa kuroh ate jeno so nari lang ko dito na wong barum mana ngabang tetak na mawa pando hono kumram alana di barat Tikiot nappe baru laga kaulo burure kan beroringan jadi somoni ma itu jadi alana so natai na dotko na magdo hoppe zabui o de marbulan guna siatia pegara no mabor o de marintuna itu kan mau baru jeno ngaipe baru roto bere silo nami tuno masih juga mahamuna masih mudah-mudahan masih tiko-tiko mahamuna masih tiko kamu semua dari bulan masih ada dengan semua dapat gaul dari tora roto kerja jalan mulut maronte lalu orang masuk satu sakamuna di rumah tangga muna waktu deh mulai di rumah tangga uno ketok do beda panda apa tidak jadi nama roto itu pada lagi baru unang mantutu marga lupang kau mga luyan berjuru mo kami bapak marga siregar da burunda jaga wi matalo stu guru lain ko tutu kami mondo tamman ko teman tere bata jadi pas tua mamuna baru roto bere tujuan anak ko tujuan dari untuk tahun yang tere bata atau dohon masuk menuju tua tubuhan lah macam tu bersyukur di dalam ibu berdua tuan anak kau baru tu bere dengan muna main saum na tua tuan ariran itu mauan kita dulu menol badan muna mah kamar sudah diciram tapi muna masih gonggong macam tu saat itu satu tiang nunggu jalo dia sinabo muito sepapol dia mengul sahab mau tu bangkaian sahab manang tu perhorasa Somoni mah tuan parani beri berhenti kau dohon mah aduh hati tu batang koyo di lubuk aduh hati di tangkoyo di korbo pengen
cari matuan ho siap burut tahu saya kena tahu uhud mah patung tahu sahat matu nomor ini sahat matu nomor loro Hei maju loro sejalan kita gawe mata loro dia una permusik nami asa masih dalam kami nama Marangge sampai kau maju musik mulai itu tolong kami membantu. Lah pasangan tong ulos na bajang ulos itu rapuh dipita-pita nami itu amat tadi bata marhiti ulot tasadaryo diarya kanang taulahon diarya kanang tadalanyo ditang yang nami itu amat tadi bata songot torok ni ulos omma torok ni kenapar mutu jalan naryo ulos pasamok mon mana puti na uli dohok na linggan tujuluan naryo dia mengorok kurok na korokku para musik nami asal pasal kami ulos pasama to mangbodo to ng koro nami bet kamumba musik na hokap sisi Oh
Lama mantap hela. Masunto ko na rin mo dyan. Kurutaman ko juga tanah. Ang juru takter ko sa back ke tanah. Jadi siguro medyo ada menumpang tak mohon sorona miduan nami. Dusa tamu tutan namion manopot buru nami. Takas do di kawahamu turi-turianmu. Di turi-turian ini dia tahun dengan tuum nak kaning pola tari dulu. Suara sak kami senulau-ulau. Unang mahala di tikyo pakai holo. Naurok di si pola tari dulu. Natutuan makatawa ni terharu di mana di lontong. Ada yang pantak gomos sudah kami tuh hila. Sotung madisuang na diulahon ni bapam na jirobom dia pala tikyon. Udah ko na sa ilong kamar pak mikir dong lahon na di pangaratuan. Oke lah, udah selesai ko. Urusan saya langsung dito. Gaya besimo po mo. Jalo palta seorang nami sen hula-ulam tapi dong penon. Jadi jolma unang merasa pandai. Alin tikus malu marpapena. Lalu di sini ingat aku karena dengan di dong muna terlumubi lekon berlain menang merihiti kamu. Sabetong marningot asa tanya mestarian namai kita salut na. Asa rabot na uli daw paggabi berharasat kamu di kapangarot muna laki mungkin ang isok kamu jadi ala lapas satu madarhela lama ewan polo madaron di pos niyang simaduro na pasatu polo nang itakun akan namikilas marwa polo luso naman Mandar. Sino po? Mga katanungan, Dia kata mah si dari kamu muna tujuan niario. Dia ada perohatan untuk kata kami tujuan muna, kami singa tujuan muna, kami bapak muna, borong, odi do borong kata. Sang dia mamu di tano, pangarat muna sinapotan apa bagana Roma tujuan di ruang ario. Ditupani, keput dari mata, nomor 2, nomor sangat. Diakta pasamutan mana yang tujuan niario. Jadi bersama di Silowonok itu haus merkala-kala mainan parcak kita di sisi kios. Oput dari Bataro nomor 2 totong mahamu di Paroro karena dia pihak mereka. Di son kami lain di dalam pasar ton ulus asa baik kamu mah nahopar pusat. Mana deh?
takut akan Tuhan. Memang deh, yang terdekunau, yang terjujurau sudah berjumi deh, mulai sianda jolos satu skenario. Mungkin rakyat deh yang terbalosau sudah berjumi danggi. Alenang pinang sedia nilai ni kadokon, yasma roham manggi menjalona. Saya dong mana rezeki nak ketudarepan nak saya kabatar saya roh kalas roh ang sooni roang iku si jai anggi jolo mana perjudo adik pun memang reming kan ale perjudo rohan suatu hubeke hari beko hona tangan kan balik malolo kasuan Babu aringkan tua amin kanang tua unang say orang hata na lain apalagi zaman-zaman sonari murah dorong hata si sotung orang kami semua nanti walaupun perang membadai selesaikan dengan kepala dingin dengan hati damai dari nanti semoga cepat diberikan Tuhan memohon agar jadi keluarga yang bahagia dan sempurna di hadapan Tuhan. Semua ini atas sana. Mana ada? Musik. Memang lumut do pero waktu kapal soko alana sena met do behita baru rapa Jepang ama saya leleng yan alu do rohatku ka alay ko habayenon pay majolo na masa isola rong masya kami adekmu balga mang melek yas maro majalo do kakak unang bereng sen hargana bon bitang yang muhami juga kadek muda kak sayang gia ada mana itu persitarohan nami orang di manghata siya Sampai terpesan. molo pelak terpatu pahami songon nani harapkan ngeroham molo olat tak yang pelas meramda itu haholongi ma elaon dihahurangan na nang dihalubian na unang ala hurang otik murko jadi par di hutan niba par seduk niba konhormatan do hargaan asa bohas harga di berinjol ikut jumuru doh pasang apa lima dugi pasang apa nijol mama musik nang dihobe pancaitan pos do pakaklo kana guru juru warga pancaitan non adong do saras tum lang tanda par sarat sopat tamuma kang kira holak kamu nada jai dijuduk sudi pancaitan non aholongi maburko sen nasaroham do sen nasa atiaten dihahurangan nanang pidi halubianna disok kubok kami do unos molobe riong manang tipis di beriko hela do tuburu angkotang yang namanya tok temat tadi bata hafal tu asa anggia tok tuduluk kamu na dakotan apa bagana lomak tuturut te dakotan mul natiyo jadi saluhuk naluham yakka si maduan lain las rohanami jawab pasal widahami apalan labok aryon
molo nasugut goyang do kira sungut kino no pesta nang nora Tapi yang ini dahulu ini al posro hari dibat lam tu tarina lam tu bagatna imasi halas sonota jadi dohonon nama idot na tua asa balik tak pagabi na tinabutabua hari ini hela do guru do gabi molo olo hamu marsi paulolo asabo na niya puli di log islapongan martabat-tabat di hamu nauli martahok dabok ma nagpasamotan asa sahat sulu sahat tuburtian di tigaras liling hela do guru mangulu liling jala horas-horas atau permusit nami baik mama musit na sabatan nami ulos tidoro rapor Salamay ka po nariwin ay pagkusamay. Salamay na, nataong ka na. paragil bangkaulon. Jadi saya sadar kami di sopa sa haton, so wala sira kami tuanggi.
ngolo siya na burung na alam lupur doon maing siya no kita jumpale siya no tukanopan asaringan kala ngomong mintai bahwa lang protop petlas Muhammad salam bina jadi pasal kami mau siapa musim kami asal main mah laguna setia rumah tangga yang dinamyon oke. sesuai doa karanta dan semua dia urusan balas ramuna acara jadi semua lima diamu lai pajeta itu budi kami siapa masahutani si baduan bakalah sebelum kesedihan mas keluar kami ala mengajar pemas pasuak kamu tidak kesedihan hingga musim cocok ada asli ruang di batare jak kami dong masahutani si baduan dokuran kami batuamu ayam mabagabi dan dalam bawang hari muna dua gawe mau takas sama marsi paraloan. Jadi matikan hudir mari tahu berlebihan. Mau tuntut dia dong malaka tu si pada patut pasaulian. MS debat dua kemarin dekat mokbok debat ada nomor dua luhu main tadi paror. Jadi semua ini mah dia kita membekam musik Arab. Imadi nomor hitin yang pasahaton ulos ni todi ulos do holong imatu ibebere nami song-song na dihita sa lubog na nomor liga-liga tutup jadi dihaw bere terlumo ima ibere ko bawa bolo hubere na kaningan sa lumon ni Roham dinaro di panjalangon ni Hamid bagasan gereja imanong musipul homajal pamasuk-masuk santo man ibagas ni joro ni Tuhatta sautit do pangiduak kutu hobere di bagasan lumon ni Rohami ikobono mo di do habing iton ni Roha jalabono mo may dilas ni Roha di Hami akan najojam terlumobi ma dia akan natutuan na makaholongi ho na adong dihuton molo hubereng do nakaningan ritan ni Hanasida dan berdia iber halaki hubereng na matudal hon anak do boru iba tu dohok na laki do holong na ito ho jala ikon ingotom mo di ho bere pajitan bereng ma aka amang boruk ko na dong bison na mga dobi ulon ikaw patari do honom mo di jala ikaw patudo honom mo sudia kalas ni Roha to ka natutuan na dostar lumobi ma aka amang boruk ko pajitan na dong bison ko bereng nakintukado sudia aka ulo ni asadamo di ho do ba bereng ko songon ni do ni tutua si di honok kuma hata pasu-pasu asa tubuan lak tubuan cikorung tubuan anak ko tubuan boru donga mo may sahat tu sarong madua ruba dua halima di hobre nakaning agok bedili pasu-pasu dilen lima si maduam san lubang gaul
nang pala ikut nataktas dohonog ko adong dohatan ipasa na padokot tiko-tikoy na nomor 7 leko-leko nomor 8 berjuang marminggu hola nito pangalaman ni paso-paso Jidos Barhata hihitan ka na sudi amang parmusik namin ona minata gading kawana bibayin palu-paluna ng pasahatan namin maulas dito berin namin baik mamang musik suhampar na